Poštovani gledatelji, ovo je politička debata predstavnika političkih subjekata koji će se na prijevremenim parlamentarnim izborima takmičiti za 3 bošnjačka garantirana mjesta od 120 koliko broji Skupština Kosova. Sa nama su u studiju predstavnici Čerim Bajrami ispred koalicije Vakat pod brojem 113, Duda Balje iz Socijaldemokratske unije pod brojem 125, Adriana Hodžić iz Ujedinjene zajednice Adriana Hodžić 129, Emilija Redžepi iz Nove demokratske stranke pod rednim brojem 131. Zahvaljujem se na pozivu. I Esmir Kasi iz naše inicijative, broj 133. Dobro nam došli. Hvala puno. Obzirom na vrijeme koje imamo na raspolaganju, zamolio bih učesnike na debati da budu što kraći u svojim izlaganjima i da ne koriste jezik mržnje. Pa krenimo. Svi učesnici današnje debate imaju pravo da u 2 minute predstave svoj plan i program, kao i pravo na repliku o trajanju od 1 minute. I krenimo redom. Izvolite, gospodine Bajrami. Zahvaljujem na pozivu. Koristim priliku da poselam i pozdravim sve Bošnjake na Kosovu, sve građane Kosova, naravno i većinski albanski narod na Kosovu i sve druge zajednice. Mi iz koalicije Vakat ponovo izlazimo na ovim izborima kao jedinstvena svekosovska i svebošnjačka lista. Imamo predstavnike iz svih regija. Iskusna smo politička stranka, odnosno koalicija. Imali smo iskustvo u predstavljanju našeg naroda i u Skupštini i na vladi i želimo da nastavimo sve ono dobro što smo do sada uradili i što smo započeli i normalno da povratimo ponovo dignitet nacionalnog predstavljanja Bošnjaka u parlamentu Kosova i na vladi Kosova, jer spuštanje tog digniteta koji je zapravo i predviđen i po Ustavu i po zakonima Kosova na nekakve građanske ideje, inicijative ili sve ostalo je nedopustivo, jer garantirana mjesta su namenjena za nacionalne zajednice na Kosovu, a nisu namenjena za građanske inicijative ili za građanske programe. To je jedno. Drugo, također želimo da povratimo sve ono što je u zakonodavstvu za nas predviđeno, odnosno da dogradimo to i da cijel naš program i u obrazovanju, i u informisanju, i u službenoj upotrebi jezika, i u nastavku jako dobrih i sjajnih infrastrukturnih programa, i u nastavku dobrih odnosa sa Bosnom i Hercegovinom, odnosno podizanja nivoa odnosa između Republike Kosova i države Bosne i Hercegovine, popravimo, poradimo jako dobre stvari i za našu dijasporu, jer znamo da je pola našeg naroda van zemlje. Jednostavno, mi kao koalicija želimo da nastavimo i dalje sa 2 poslanika u parlamentu Kosova najmanje, jer sve drugo je zapravo samo podjela bošnjačke zajednice. Svaki ulazak sa po jednim poslanikom ili poslanicom, svejedno, je zapravo nastavak tih podjela. To smo vidjeli i to ne smijemo da dozvolimo. Naš narod ne smije da dozvoli taj luksus. Zahvaljujem se. Gospođo Balja. Hvala vam. Pozdravljam vas, gospodine Mustava, vašu ekipu čitavu i sve gledaoce večeras. Socijaldemokratska unija je partija koja egzistira manje od godinu dana. Imali smo jedan kratak period da pokažemo ljudima koliko možemo i koliko umemo i koliko u stvari želimo da pomognemo drugima. Po osnivanju partije ušli smo u pandemičan period, što je jako loše, ali za nas je pružilo priliku da se sve više i više približimo čoveku kao pojedincu. Stavili smo čoveka kao fokus čitave naše energije koje smo ulagali u dobar posao. Obišli smo sve kuće, posjetili mnogo ljudi, napravili onaj prisan kontakt s ljudima koji je jako potreban i apsolutno smo vidjeli da infrastruktura je praktično sekundarna u odnosu na to šta naš čovek sa kakvim se problemima svakodnevno suočava. Radili smo na spajanju Bošnjaka Kosova sa Bosnom. Imali smo konkretne akcije, znači nismo samo pričali, nego smo akciju pokrenuli. Poslali smo pismo u Bosni i verovatno ste propratili, znači imali smo jako negativne feedback od strane gospodina Dodika. To je bilo kako je bilo. Inicijativa je nastavljena, kontaktirali smo sve ambasade u nadi da ćemo od njih dobiti pomoć. Vanredni izbori su nas samo malo prekinuli u toj aktivnosti koju ćemo naravno nastaviti posle.
Ono što želim da kažem je, s obzirom da imamo kratkog vremena, jeste da čestitam svima koji će ovog puta učestvovati na ovim izborima. Želim vam jako sreće. Kako sebi, tako i svima želim da znači, uđemo u fer jednu poštenu igru i ja se smatram da bilo ko od nas bude pobedio, da će predstavljati Bošnjake onako kako bude trebalo. Hvala vam. Hvala vam. Gospođo Hodžić. Čast mi je zadovoljstvo da sam danas ovde sa vama. Hvala na pozivu i smatram da svi ljudi koji znaju mene lično, koji znaju moje angažovanje, verovatno su upoznati sa činjenicom da je moja jača strana lokalna samouprava. Ja sam upravo ta koja je napravila novu lokalnu samoupravu opština Severna Mitrovica. Iz tog razloga odlično znam koliko znači postojanje i poimanje jedne lokalne samouprave za jednu zajednicu. Moj pokušaj jeste da ispravimo ono što je greška koja je napravljena, a tiče se Ahtisarijevog plana i činjenice da je bošnjačka zajednica zaboravljena, zanemarena, napravljena nam je nepravda i mi sada hoćemo da ispravimo tu grešku, zahtevamo, tražimo pod hitno, već kasnimo. Moramo formirati dve opštine sa bošnjačkom većinom i to u dve regije, u Pećkom kraju i u Prizrenskom kraju. I zašto bismo mi na kraju krajeva zavisili od volje pojedinaca političara koji će biti ili neće biti na ministarskim mestima, pa da od njih tražimo i asfalt, i školu, i obdanište, kad možemo imati redovna sredstva, našu instituciju, opštinu gde ćemo zapošljavati naše ljude, gde će biti utočište, to će biti utočište i za ostale manjinske zajednice koje se nalaze u okruženju. Mislim da je bošnjačka zajednica oduvek bila ta koja je spajala, mirila i ponavljam, napravljena nam je nepravda i to mora da se ispravi. I zato pozivam da zajedno radimo na ovome putu, jer to je jedino održivo rešenje za ostanak i opstanak Bošnjaka na ovim prostorima. Hvala vam puno. Hvala vama. Gospođo Džepi. Zahvaljujem se gospodine Balje na pozivu pre svega. Pozdravljam sve naše gledaoce nacionalne televizije. Pozdravljam sve moje kolege danas prisutne u ovoj emisiji, na predizbornoj debati i želim im puno sreće na predstojećim izborima. Mi kao stranka, Nova demokratska stranka, znate i sami, znaju već svi, mi smo prepoznatljivi već od 2009. godine. Konstantno smo parlamentarna stranka na svakim izborima sa većim rastom glasova, statistički govoreći. Parlamentarna stranka smo koja pokazuje stabilnost, ozbiljnost, pragmatičnost celo ovo vreme. Na ovim poslednjim izborima imali smo svog zastupnika u parlamentu, imali smo ministra u vladi i jedina smo opcija od manjinskih zajednica koja je podržala gospodina Aljbina Kurtija u vremenu kada je njegova vlada trebala da se sruši, odnosno u vremenu pandemije, kada su svi životi naših građana bili ugroženi, nekome drugome je bilo bitnije da dobije neku drugu moć, drugu vlast, šta god. Tako da jako spremno ulazimo na ovim izborima koji trebaju biti 14. februara. Imamo svoj program, kao što znate. Mi ne odustajemo od tih naših 4 glavna cilja. To su znači decentralizacija, dobijanja opštine u Župskom kraju, to je jedino rešenje za naš opstanak ovde, onda velika nezaposlenost naših ljudi, ono što radimo u Prizrenskoj opštini, želimo da se to reflektira i u drugim opštinama, veća zaposlenost naših ljudi u svim javnim institucijama. Imamo veća kapitalna investicija, odnosno celokupan onaj naš program koga smo dostavili gospodinu Aljbinu Kurtiju u prošloj vladi, mi samo nastavljamo sa tim programom, nemamo potrebe niti da menjamo, svi znaju da ćemo mi biti deo buduće vlade i spremno dočekujemo ove izbore. Hvala vam puno. Gospodine Kasi. Dame i gospodo, poštovani građani Republike Kosova, uvaženi Bošnjaci, prije svega želim da pozdravim moje kolege, a nakon toga, nažalost, moram da kažem neke stvari gde se ja ne slažem, a to je zapravo da mi 20 godina period jednog srama, jednog poniženja Bošnjaka, ja mislim da je taj period, dragi Bošnjaci, više završen. I jedan od tih razloga jeste da sam ja danas doneo i našu nacionalnu zastavu gdje ćemo jasno pokazati da Bošnjaci više nisu tamo neka nebitna nacionalna manjina koja se treba asimilirati ili proterati sa ovog prostora. Bošnjaci su građani Republike Kosova i mi ćemo zatražiti sva jednaka prava koje nasleduju, koji su predviđene u Ustavu i zakonu. I ono što mi je posebno drago, jako mi je drago za moj narod, što će naš narod konačno posle 20 godina dobiti prvog predstavnika u institucijama Republike Kosova.
Ovo je zaista neprihvatljivo, ovo je zaista nedopustivo. Ja ne znam kako ste vi, moji drage kolege, mene doveli danas u takvu situaciju gdje mi imamo 5 sagovornika, a svega imamo 45 minuti. Pa ja imam mogućnosti da sada 2 sata ovdje govorimo o njihovim propustima. Tako je za sve. Ali samo hoću da kažem, njihova je bila obaveza da to kao naši predstavnici dobiju, jer mi nemamo našu nacionalnu televiziju, što je neprihvatljivo. Druge zajednice, drugi narod imaju. Mi moramo imati našu nacionalnu televiziju, ali kad već nemamo našu nacionalnu televiziju, onda kada već mogu da se služe nezakonitim radnjama prilikom dobijanja glasova, mogli su da odu i kod glavnog urednika pa da urade, oni znaju kako se to radi, da se produži ova debata, da bude barem 2 sata. Da mi iznesemo neke stvari. Šta hoću da iznesem ukratko? Iskoristit ću samo 2 minuta. Znači, postoje 2 sata gdje bi ja mogu da pričam o njihovim propustima, a 15 sati gdje bi mogli mi da pričamo o našoj strategiji. A naša strategija je definitivno objavljena na našem službenom sajtu. Tako da hoću da kažem, nama je glavni cilj jeste ostanak i opstanak našeg naroda na ovim prostorima, a to se može postići prvenstveno stvaranje opština u kojima žive većinski bošnjačko stanovništvo. Prvenstveno govorim ovdje o opštini Urečanje. I mi ćemo usmeriti sve snage da se ta opština formira. Zatim, zdravstvo, obrazovanje. Jer ukoliko nemamo dobro zdravstvo i nemamo dobro obrazovanje, ne možemo da ostanemo na ovim prostorima. Hvala puno. Hvala vam puno, gospodine Kasi. Idemo sad na onaj naš blok pitanja. Bošnjačkog nacionalnog jedinstva za sada nema. Bez obzira ko će od vas dobiti mjesto u parlamentu Kosova, može li se razgovarati bar o postizbornom zajedničkom nastupu kada će broj zastupnika biti veoma značajan tokom donošenja ključnih odluka? Možete li da obećate vašim biračima da ćete to i učiniti ili ćete, kao što ste radili do jučer, ići ka drugim opcijama, albanskim ili srpskim? Idemo redom. Dakle, kao što sam malo prije rekao, koalicija Vakat svakako računa na 2 poslanika, s obzirom za drugi poslanik, odnosno druga poslanica mora biti žena. I mi ćemo sa tim jedinstvom, kakvim takvim, dakle, ponovo pokušati da povratimo onaj dignitet predstavljanja koji smo zapravo imali i sa kojim smo, da podsjetim, dobili ministarsko mjesto, s obzirom da ga je prije toga godinama zaredom, odnosno gotovo sve mandate dobijala turska zajednica. Što se tiče zajedničkog nastupa po ključnim pitanjima, od njega će svakako biti ako bude ponovo 2 poslanika ispred koalicije Vakat, 3. poslanik ili poslanica, vjerujem da će se priključivati, bilo je takvih primjera recimo u mom mandatu, nekim dobrim našim potezima i akcijama i za zakonodavstvo, i za školstvo, i za sve ostalo. To je to. Ako imam još vremena, rekao bih samo minut da... Imate, još 2 minute imate. Odlično. Dakle, što se tiče programa vlade, mi smo ga jedini imali u 2 prethodna mandata i on je jasno publiciran i na bosanskom i na albanskom jeziku i ono što je zanimljivo u ovoj aktualnoj vladi koja je još uvijek u tehničkom mandatu, taj program je po prvi put uvršten, dakle, u program vlade i bilo je diskusije prije nego što je on normalno prihvaćen kao takav. Onaj kadrovski dio je tek na polovini stranice, dakle, a ovaj drugi program ima 10-ak tačaka, počeo od obrazovanja, decentralizacije, zaštite životne sredine, odnosi sa Bosnom i tako dalje, a jedna od tačaka je naša famozna tačka oko daljnjeg zabrane, dakle, hidrocentrala, što je i ova vlada ispoštovala, a u prošloj vladi, da vas podsjetim, to je, dakle, vladi Ramuša Haradinaja, to je bila osnova da ministrica Albuljena, zaboravio sam prezime, Rašitaj, dakle, donese odluku o zaustavljanju izdavanja dozvola na cijelom Kosovu. Prema tome, mi smo radili sistematski i dalje radimo sistematski. Što se tiče odnosa sa Bosnom, samo da podsjetim da smo po prvi puta mi sada u ovom, dakle, mandatu, prije mjesec dana ili 2, dakle 1. novembra tačno, organizirali prvi susret telefonski normalno, s obzirom da je pandemija, između premijera Kosova i predsjednika predsjedništva Bosne i Hercegovine, gospodina Džeferovića. Razgovor je bio jako konkretan i on je jako nas konkretno posavjetovao šta treba dalje raditi oko ključnog problema ukidanja viza. Što se tiče decentralizacije, mi možemo ovdje licitirati koliko god hoćemo, znamo ključni problem i gospođa Hodžić je bila u Ministarstvu za lokalnu samoupravu i gospođa Emilija Redžepi je bila u tom istom ministarstvu. To ministarstvo treba da pokrene to pitanje. Neću da njih optužujem što nije pokrenuto, znaju obadvije koliko je tu problema i šta sve treba odraditi. U svakom slučaju, 3 bošnjačkih poslanika, ja se nadam da će imati jako jedinstven pristup i nastup oko dobijanja te naše opštine ili opština, ili ne treba isključivati također i opštinu Dragaš sa gorskim dijelom, jer mi imamo i tamo Bošnjake.
bitna nam je svaki Bošnjak i poradit ćemo svakako i po tom pitanju, vam. nadam se zajednički. Hvala vam puno. Jedno pojašnjenje, znači na ovo pitanje možete 3 minute da govorite. Izvolite. Hvala. Oko pitanja podrške i zajedničkog nastupa u parlamentu, mislim da nam je praktično od presudnog značaja jer su se većinske partije već počele igrati s nama i našom neozbiljnošću. I definitivno ja mislim da sam ja u prošlom mandatu pokazala jedan dobar signal time što sam podržala gospođu Emiliju za ministra i pored toga što nisam bila deo 6+. Naravno da ću to uradim i sad ukoliko mi se bude ukazala prilika, bez obzira kako se politički onaj kolač bude delio između većinskih partija i nas. Apsolutno je važno da posjedujemo ministarsko mesto jer je ona veza između legislative i egzekutive jako značajna. Mi koji smo bili na centralnom nivou to jako dobro znamo. Što se tiče opština, na ovome se jako puno radilo, znači ovo nije ništa novo i ovo nije, o ovome ja mislim da svaki Bošnjak gotovo zna. Znamo gde je problem nastao i znamo kako se godinama taj problem vukao. Znamo i to da smo, ja ne znam koliko inicijativa je bilo, ja sam u jednom delu ovog svog poslaničkog mandata pretprošlog bila i deo ekspertskog tima za samoodrživost, finansijske samoodrživost opštine. Znači, to nije želja jednog poslanika, to nije snaga koju mi možemo zajednički da tražimo to, ali procedura je, vi znate, znači to treba prvo da se izglasa da prođe kroz vladu, pa da se odvoje budžetska sredstva kroz budžet, pa onda, znači sad u ovom momentu postoje 11 zahtjeva za nove opštine i definitivno, znači kad se budu delile opštine, delit će se i albanskim zajednicama i nama ukoliko to bude u paketu. Ja se nadam da ćemo zadržati svoje ljudi, ja se nadam da ćemo biti dovoljno pametni da možemo finansijski da se znači postoje tu određeni kriterijumi, to nije bunar želja, niti to, mi svi to želimo. Mi, da vam kažem, po pitanju opštine nikad nismo dobili decidno ne od nijedne vlade koja je bila formirana. Od svih smo dobili da i sa svima smo mi sarađivali i došli do nekog momenta, međutim u momentu kada je to trebalo da se konkretizuje, tu se blokiralo i jednostavno, znači, i albanska zajednica je rekla onako kako vi želite opštine, želimo ih i mi. To što mi nismo dobili opštinu u momentu kada su je Turci dobili, to je sad neko drugo pitanje i o tome može isto da se govori, međutim mislim da nije mesto, ne treba da gledamo nazad, treba da gledamo napred. I definitivno sva troje poslanika od Bošnjaka koji budu prošli treba da imaju zajedničku inicijativu vezano za ovo. Da li će se ovom, naravno, da li će se ovo završiti u ovom mandatu ili ne, ostaje da se vidi, ali ono što je naš posao jeste da ne trebamo prestati da delujemo za to. Ponaročito ukoliko glasovi budu odlučujući, znači ukoliko ta matematika unutar sale parlamenta bude zavisila od glasova naših ili nekog od nas, mislim da je to apsolutno moment kada to treba da se pokrene, međutim ne može da se ucenjuje jer to opet, da vam kažem, to je procedura, to je čitav sistem koji prolazi kroz vladu, kroz lokalni nivo, znači mi jednostavno oko toga trebamo da govorimo. Kažem vam, znači postoje vrlo velika mesta za saradnju i ja mislim da smo dorasli svi svome zadatku i mislim da ćemo zajedno uspeti to da uradimo. Hvala vam puno. Ako sam dobro razumela vaše pitanje, pitali ste nas da li ćemo mi ostati da budemo naši ili ćemo biti na strani jednih ili drugih. Tako je. Ja mislim da sa time zaista treba da se prestane i pre svega žalosno je i nepravedno apsolutno i od strane većinske zajednice ili bilo koje strane koja očekuje da mi budemo nečiji. Mi želimo da budemo samo naši i jedini, ponovit ću, to sam pre kazala također, znači jedini način za održivi opstanak i ostanak bošnjačke zajednice na ovim prostorima jeste formiranje novih opština sa bošnjačkom većinom. Uz prethodnu zajednicu. Ja sam i u nekim prethodnim izlaganjima javno rekla, naša će građanska inicijativa Ujedinjena zajednica definitivno usloviti čak i formiranje vlade ako je potrebno ovim zahtevom. Bila je nemoguća misija i administrativna kancelarija, pa se desila. Je li tako? Nemoguća misija je bila i regionalna sigurna kuća na severu Kosova, pa se dogodila. Nije ovo nemoguća misija, ali treba znati kako. A ja mislim da znam kako. Što se tiče jedinstva i saradnje, mislim da sami naziv inicijative govori dovoljno. Ujedinjena zajednica i jedino tako možemo biti jaki, jedino tako možemo dospeti do naših ciljeva. I sa ostalim političkim predstavnicima. Naravno, sa svima. Da li na centralnom ili lokalnom nivou,
Mi se moramo samo lepo rasporediti, organizovati, imati dobru strategiju i misliti pre svega o našoj zajednici. Držimo se vas sve na riječ. Mene možete sigurno. Izvolite, gospođo Ređepi. Da, svakako, jako je bitno da bez obzira na našu političku opredeljenost, bez obzira na nesuglasice koje imamo, na različiti politički program, na možda drugačije delovanje na terenu, jako je bitno da u parlamentu budemo nastroje svi zajedno, da budemo fokusirani u istoj parlamentarnoj grupi i da uvek imamo na umu ta 3-4 naša nacionalna cilja, da je to nešto što nas spaja, sve ostalo je manje bitno. E sad, hvala Dudi što je glasala za mene kada sam ja bila ministar. Od 2 zla birala je manje zlo, tako da je Rasim Demiri u tom momentu bio veće zlo nego ja, ali u svakom slučaju hvala. Samo znajte, imajte na umu da nije situacija ista kao što je bilo na prethodnim izborima, da stranka koju predvodi Albin Kurti ima veliki rast na terenu, veliki rezultat će pokazati da formiranje vlade biće sasvim drugačije, da neće biti 1 ili 2 glasa koji mogu uslovljavati formiranje vlade, tako da u ovom momentu ajmo da ostavimo mi albanske partije i druge neke, nego da se brinemo sami o sebi. Teško je govoriti ponovo o procesu decentralizacije, to je jedan od svih ciljeva koji nas spaja sve nas zajedno. Još od 2006. kada su Sadik Idrizi, Džeder Murati i Numan Balić upropastili sve moguće što je moglo da se upropasti u Beću, znači tada smo mogli da dobijemo i onda je teško o tome. Ali to je proces koji traje i ne smemo odustati od toga jer samo opstanak našeg naroda zavisi upravo od toga. Ja uvek kažem, baš i kao ministar lokalne samouprave, kada smo posetili opštinu Mamuša i kada mi je gospodin Rifat Krasnić, koji je tada bio poslanik, kaže, mi smo ovako, Emilija, dobili opštinu Mamuša. Kako sam se ja, meni je drago što je turska zajednica dobila opštinu Mamuša, ali ja sam se jako loše osjećala u tom momentu, kao, niko nije imao od vas niti predlog, niti ništa. Mi smo jako lako, i to ovako prstima, znači toliko lako su oni dobili tu opštinu. Ali na nama je i dalje ta politička borba, ne odustajemo od svojih ciljeva, principa. A što se tiče, gospodine Bajrami, u vezi hidrocentrala, znate li da je opština Prizren dobila 2 saglasnosti od strane ministarstva trenutno koje je bilo do sada za ambijent za izgradnju hidrocentrale. Tako da predsjednik opštine u zadnjem momentu koliko će sprečiti ne znam, postoji saglasnost za izgradnju hidrocentrala, ali u svakom slučaju, znači, to smo stopirali preko predsjednika opštine, koliko ćemo do daljnjeg, to nije zauvek stopirano, to je trenutno stopirano, zato što vlada stalno, konstantno pritiska da trebaju biti izgrađene nove hidrocentrale. Tako da imajte tu informaciju kada se obraćate u javnosti. Ono što je još više bitnije za nas u ovom momentu, bez obzira ko će proći, bez obzira od nas, neko će proći, jako je bitno da budemo u jednoj parlamentarnoj grupi. Zbog svog identiteta, zbog svoje nacije, zbog svoje svesti prema drugim zajednicama. Gospodine Kasi? Ono što vi kažete, gospodine Mustafa, bez obzira ko će proći, za nas je izuzetno jako bitno ko će proći. Za naš narod je jako bitno, jer ukoliko nama je želja da mi prođemo, ukoliko mi prođemo, mi ćemo zaista okrenuti jedan novi list i Bošnjaci se početi da pišu jednu novu časnu i slavnu historiju. Što se tiče predizborne kampanje, mi smo možda imali mogućnosti svi da razgovaramo o nekoj zajedničkoj listi. Međutim, realno, nešto što nije u redu, nešto što nije ispravno, ne možemo da podržimo. Ali što se tiče nakon izbora, ukoliko naš narod podrži nas, a ja često puta i u razgovoru sa našim ljudima kažem, nemojte njih kriviti. Vi ste ti koji njih birate. Oni samo možda rade nepošteno, ali vi ste ti koji ste njih izabrali. Oni su vaši predstavnici. Ukoliko mi pređemo, naša inicijativa, ukoliko dobije jedno mesto, realno mi bih htjeli da imamo 3 mesta, zaista, ali je nemoguće da se ne lažemo. Ali jedno mesto zaista očekujemo. Ukoliko mi dobijemo jedno mesto, nema sumnje uopšte što se tiče naše inicijative da li ćemo da sarađujemo ili ne. I njima će biti u interes da sarađuju sa nama. Jer ako ne sarađuju na jesenu su lokalni izbori, nema šta da traže više na lokalni izbori. Jer mi ćemo da radimo transparentno, mi ćemo da radimo u korist naroda, to ćemo da dokažemo. S druge strane, zaista do neke promjene mora doći. Jer ako ne dođe do promjene, naš narod će ovdje nestati. Mi imamo situaciju zdravstvena zaštita u vreme pandemije potpuno kapitulirala. I imamo neke od mojih kolega koji su posjećivali opštinu Mamušu, dole se slikali. Ali znate da u opštinu Mamušu, a nije mi krivo, drago mi je, jer to su oni naši građani, građani Republike Kosova. Oni sada su počeli sa izgradnjom zdravstvenog centra. Šta je u Župi? Ništa. Apsolutno. Nemamo doktora. Gornji Ljubinje kao najveće selo u Župi.
Već 3 mjeseca nema doktora, niko se ne pita, nema nikakve opreme. I onda neko izađe tu da drži predavanje, nosite maske. Kako da nosimo maske? To možeš da samo u demokratskim, u razvijenim državama, tamo gdje postoji zdravstveni sistem, gdje postoji zdravstvena zaštita. Mi nemamo osnovne uslove za zdravstvenu zaštitu i ne možemo, to je neko odgovoran. Znači nije se trudio. Nama je cilj osnovni da se sve zloupotrebe spreče. I zato je bitno da mi uđemo u parlament. Da se vidimo gdje ide taj novac u ime Bošnjaka. Ko uzima preko nevladine organizacije. Ko jednu kafu koja košta pola eura upisuje 5 eura. Da se sve to ispita pa da vidimo te junake koji će da koriste i zloupotrebljavaju Bošnjake. Ali saradnja nema, uopšte se ne dovodi u pitanje. Znači moramo da sarađujemo. Svako ko ode u drugu parlamentarnu grupu, on radi protiv interesa našeg naroda. Završeno je. To je definitivno. To je ta crvena linija. Da, crvena linija. Ono još jedno što hoću da kažem. Kako da sarađujemo prije izbora, objasnite mi, gospodine Mustafa, kada mi imamo situaciju sada na izbornoj listi, nažalost nemamo dovoljno vremena, kamo sreće da imamo 2 sata, na izbornoj listi stavljali su pripadnike koji nisu Bošnjaci, već pripadnici neke druge nacije, pa javno su objavljivanje potvrdu u kome piše da je on Bošnjak. Ko u ime Bošnjaka izdaje takve potvrde da je neko Bošnjak? Pa nama se ozbiljno stvara neka sumnja da nisu mnoga bošnjačka prava u pogledu zapošljenja, mnoge projekte dobijali neke druge nacije u odnosu na Bošnjake. Znate koliko će to da bude teško kada mi uđemo u parlament da sva ta prava povratimo? Neko što je sve to proklackao, bit će mnogo teško. Gospodin Ćerim kaže za mini hidroelektrane. Pa oni imaju iz njihove partije čoveka koji je zaposlen u komisiji za hidroelektrane. Šta planiraju da stvaraju nove? Ne dolazi u obzir to nikako. I samo za Adrianu, ako može samo minuti, završavamo. Gospođa kaže ona će da se bori za interese Bošnjaka. Završavam, samo sekund, molim vas. Evo završavam, daću je posle. Samo hoću da kažem, znate koliko je studenta iz Prizrenskog regiona studiralo u Kosovskoj Mitrovici na fakultetu? Da li ona nekada imala informaciju da kaže da vam treba nešto vašim studentima? Gospodin Bajrami želio da replicira. Da, vezano kratko za hidrocentrale, dakle imamo tu informaciju svakako. Nije to prva nekakva saglasnost koja je došla iz ministarstva, došle su mnoge saglasnosti i ranije za neke još druge hidrocentrale, recimo jedna na Rijeci prema Monastirici, sve je to zaustavljeno. Dakle, ono što treba predsjednik da uradi, da se ohrabri konačno u Skupštini opštine Prizren, da donese Skupština opština tu odluku koju smo mi zajedno dogovorili u Rećanima, sećate se na javnom skupu, sa njim i sa mnogim drugim predstavnicima. Ja sam tada rekao da su došli post festum, jer je jako lako zaustaviti nešto što je već zaustavljeno. Problem je zaustaviti nešto što je poput one hidrocentrale gore u opštini Štrpce i tako dalje, jer je otišlo do krajnjih dozvola, to je do licence. Predsjednik opštine također ima ingerenciju da nikako i kad bi došlo do licence ne izda konačnu građevinsku dozvolu. Upravo tako radi predsjednik Peći i evo za 2 mandata tamo ne smije da primiriše i jako moćna austrijska firma. Prema tome sve se to zna. Vezano za predizbornu listu, molim vas. Minut samo ima, samo minut. Je li želi još neko da replicira? Nema problema. Izvolite, gospođo Hodžić. Ne znam na što se tačno odnosilo vaše pitanje, ali vi pre svega treba da naučite šta su nadležnosti lokalne samouprave i pre svega šta su moje nadležnosti. Za vašu informaciju, ne jedan student, nego 101 student bošnjačke zajednice i goranske zajednice i turske zajednice, svih zajednica, prošli su kroz moju kancelariju i dobili moju podršku. Vi odlično znate da u opštini ništa se ne smeje. U opštini Severna Mitrovica mi imamo 7 departmana, od čega 2 departmana vode Bošnjaci. Financije i direkciju za javno informisanje i za zajednice. Znači, svi projekti koji se rade, kapitalne investicije, znači ne mogu se raditi bez našeg Bošnjaka koji je glavni projektant, arhitekta, znači čovjek koji zna posao. Također, u nadzor za implementaciju svih tih projekata učestvuju Bošnjaci. Nemojte vi meni o bošnjaštvu, znači ja radim svoj posao odlično i to najbolje znaju građani i oni će to proceniti najbolje kada bude došlo vreme, gledat ćemo se 15. Hvala vam. Još od preostalih, ili neko želi da se javi na... Ali si ti još bogat. Da se nadovežem, znate šta, ovo su centralni izbori i ja stvarno ne bih volila da se ova debata skoncentriše na Mitrovicu ili na Prizren ili... Ovo su centralni izbori. Za lokalnu samoupravu. Da, ovde je debata o Bošnjacima Kosova, ne o Bošnjacima u Mitrovici, da. I ja bih stvarno volila što više studenta da imamo tamo i što više studenta da imamo u Prištini. Mislim da imamo jako, jako pametne mlade ljude i apsolutno, evo i naša partija i mislim da i druge partije prave usluge, veoma velike usluge, znači mladim ljudima kojima želimo da uvedemo u partiju
da ih naučimo način na koji treba da se bori i sve ostalo. Što se tiče hidrocentrala, borba je bila, borba će biti. Borbu nećemo prestati sa borbom bez obzira na koju političku opciju ovdje vidite ispred nas. Koliko ćemo imati snage, s obzirom na to da znamo da postoje zakonske procedure, šta sve treba da se ispuni ili ne ispuni da bi se implementirala jedna hidrocentrala, to je opet pitanje. Naše je da se borimo. Koliko možemo, to ćemo da vidimo. Emilija? Evo, jesam. Ajde, izvolite vi. Gospođo Adrijana, prije nego što ja naučim koje su nadležnosti lokalne samouprave, ja želim da vama ukažem jednu stvar. Mi nismo ovdje kandidati za lokalne izbore za opštinu Mitrovicu. Svi ste govorili o opštinama. Nisam vas prekidao. Ali svi ste govorili o opštinama. Nisam vas prekidao, vreme se gubi. Znači, mi smo ovdje kandidati za sve Bošnjake koji žive na Kosovu. Druga stvar, ja nisam rekao za Bošnjake koji žive samo u Mitrovici, opet pokazujete taj vaš lokalizam. Bošnjaci koji su iz Prizrena, koji su živjeli u Mitrovici, ja vam garantujem, i ako treba redakciji ću da dostavim da nikom niste pomogli, nikad niste pitali ni da vam treba nešto, a bilo je više od 50 studenta. Druga stvar, nekad da repliku samo, čekaj da dovršim, samo ovo hoću da kažem. Znate li vi da predsjednik Srpske liste, ja mislim da je Goran Rakić, da je on javno prilikom predaje u izbornoj kampanji kaže nećemo mi da štitimo samo srpske interese, nego mi ćemo da štitimo interese Bošnjaka i Goranaca. A vi ste tamo obnašate neku funkciju, ja mislim, u opštini Mitrovice. Zašto ste nijednom niste ogradili da kažete dalje ruke od Bošnjaka? Bošnjaci imaju svoje predstavnike, ima ljudi koji će da ih predstavljaju. Neće da nas neko drugo. Molim vas, ima repliku sad, još 1 minutu samo imate vi. Izvolite, pošto je pomenuta. Ali skoncentrišemo debatu na opštinu Mitrovicu. Molim vas, samo još minutu imate vi, gospođo. Moram da odgovorim. Evo ovako. Ja ne mogu da govorim o mom iskustvu u radu u Prizrenu, jer nisam radila u Prizrenu, nego sam radila u opštini Severna Mitrovica. Onda ne može da predstavlja sve Bošnjake. Ono što ja radim u opštini Severna Mitrovica je dobro za bošnjačku zajednicu i za sve ostale zajednice. I hoću da svoje znanje iz lokalne samouprave u opštini Severna Mitrovica prenesem na ostale opštine. Mislim da je sad to jasno. Sigurno je da ima ljudi kojima ja nisam mogla da izađem u susret, jer imate mnogo više zahteva od mogućnosti, ali je znatan broj onih kojima i jesam izašla u susret. Hvala vam puno. Sada bih želio da pređemo na sljedeće pitanje. Ove godine će biti održan i popis stanovništva. Bar tako je najavljeno. Najavljeno je. Da li radite na tom polju nešto, uzimajući u obzir da na Kosovu djeluju i neke destruktivne snage koje žele da nas bude što manje? Za ovo pitanje možete odgovoriti na 2 minute. Dakle, pitanje je dobro. Na Kosovu po popisu od 2011. godine je bilo blizu 28.000 Bošnjaka i 2.000 njih su se izjasnili dodatno za bosanski maternji jezik, što nas raduje. Upravo je to ključno pitanje i smatram da briga o Bošnjacima je prevashodno sa centralnog nivoa za bosanski jezik u školama, za podizanje nivoa kvaliteta školstva na bosanskom jeziku na svim nivoima, za bosanski jezik u službenoj upotrebi što više, za normalno proširenje medija. Znate da smo se u tome borili, upravo ovdje gdje stojimo i da je pokrenut RTK kanal 2 na bosanskom je rezultat naše borbe u Skupštini 2015. godine. Također, bitka za Bošnjake je podizati kulturni nivo u svim sredinama, promovisati kulturu Bošnjaka i ono što je najbitnije, povezivati se bez obzira na sve prepreke i nemogućnosti redovno sa Bosnom i Hercegovinom. Ne možete biti bošnjački poslanik, nije zamislivo, a ne otići za 3 ili 4 mandata do Sarajeva, makar udahnuti onaj vazduh na Baščaršiji, nadisati se tog vazduha i vratiti se ovdje na Kosovu. Dakle, nije bitka za Bošnjake socijalno pitanje. Ono jeste i nikako ga ne treba zanemariti. Nije bitka za Bošnjake poneti kesu i slikati se tamo sa tom kesom negde. Ne trebamo pretvarati naš narod u gladne i željne krova. Sada ispada da svi krovovi trenutno prokišnjavaju Bošnjacima i ispada da su tek sad Bošnjaci željni nekih kućica, a svoje 3 poslanika zapravo imamo, ako se ne varam, 30 kućica, ako ih bude. Da se razumemo, ako ih bude. Načelno jeste u budžetu upisana stavka i ona nosi cijenu 30 kućica. Dakle, jedan budući bošnjački poslanik ima pravo na 10 kućica. Tačka. Da vidimo koliko je tih kućica obećano i koliko je krovova trenutno na kampanji, dakle, se radi. Prema tome, akcenat na bošnjačka nacionalna prava će te iste Bošnjake od 28.000, ako Bog da, ponovo dovesti u situaciju da se ponovo izjasne Bošnjacima i da oni iz dijaspore se ponovo izjasne Bošnjacima, a neki u kompletnom svom programu, dakle... Molim vas,
Vaše vrijeme je isteklo. Ok, da nije bilo prijave Izvolite. u KČZ-u ne bi ni rekli da su Bošnjaci. Što se konkretnog pitanja tiče, hoću da kažem sledeće. Popis nam je jako važan, a da ne kažem presudan. Od toga zavisi da li ćemo imati, mi možemo da govorimo o obrazovanju, ali ako vi nemate brojku obrazovanja će nam ukinuti sigurno, jer mi znamo da na lokalnom nivou koliko treba da imate Bošnjaka da bi imali jezik u upotrebi. Znamo mi to sve dobro. Znači, ako ste pitanje postavili za popis, mislim da na popisu trebamo svi da se regrutujemo što je moguće više i da ga shvatimo što ozbiljnije. Čula sam u parlamentu Kosova da postoje nekoliko mogućnosti kako će se taj popis sada dešavati s obzirom na pandemiju i sve to. Mislim da je rizično. Naši ljudi elektronski ne znaju baš dobro da barataju. Čak sam čula da će se i elektronski biti prijava. Kako god da bude, mi moramo da se adaptiramo tome i moramo da angažujemo što veći broj mladih ljudi koji će ulaziti po kućama i znači registrovati naše ljude. Potrebna nam je pomoć iz dijaspore, potrebna nam je pomoć u logistici, potrebna nam je pomoć mladih ljudi koji znaju da barataju tehničkim sredstvima. Znači, mislim da je apsolutno od presudne važnosti. Što se tiče krovova i kesa, ja ne krivim gospodina Ćerima Barami uopšte zato što je jako malo bio na terenu i nije video kako ljudi žive kad im krov prokišnjava i nije video jetime koji žive u kući, a sa kofama na sred sobe. Ja ga ne krivim stvarno s obzirom da znam da na terenu su bili jako malo. Verujte mi da je, kad to budete videli, i ta jedna kesa je važna, i taj jedan krov je jako važan, i ako ne možete da zabranite hidrocentrale i ne možete da dođete da napravite opštinu zato što ste nesložni, zato što ne znate, zato što niste dovoljno inteligentni, niste obrazovani za to, onda se bar spustite na ljude pa se bavite svakodnevnim problemima ljudi. Bar to možemo. I znate koliko je kuća? 10 kuća. 10 kuća su 10 porodica koje će da se smeju. Za mene je to jako važno. Ja predstavljam te ljudi i za mene je to od presudne važno. Svako od nas jednu kuću ako može da napravi, to je za mene velika stvar. Hvala vam puno, gospođo Hođić. Kada je u pitanju registracije populacije, mislim da je to zaista jedan ozbiljan proces za koji se moramo strateški spremiti, jer će definitivno sredstva koja će se davati našoj bošnjačkoj zajednici zavisiti upravo od toga. I zato pozivam sve i nevladine organizacije, sve one koji mogu da se pokrenu. Onog momenta kada ovaj proces bude krenuo, svi na noge, svako lice, svaki Bošnjak mora biti registrovan jer će to biti od izuzetnog značaja uopšte i za dalje ulaganja u bošnjačke sredine. Hvala vam puno. Popis stanovništva je nešto što je od krucijalne važnosti za svaki narod. Milion puta ozbiljniji proces nego jedan izborni proces za svaku zajednicu. Zato nam je jako bitno da imamo ponovo Ministarstvo lokalne samouprave, da možemo direktno od centrale da korigujemo neke stvari koje su se događale na lokalu, posebno u Prizrenskoj opštini, oko izjašnjavanja na popisu oko svog nacionalnog identiteta. Znate i sami kakvi smo probleme imali na zadnjem popisu. Kod nas je ta nacionalna svest u dovoljnoj meri razrađena. Smatram da svaki Bošnjak zna svoj identitet nacionalni, svaki Bošnjak zna da je njegov maternji jezik bosanski i da je njegova veroispovest islamska. To je završen proces. Imamo jednu kategoriju naše populacije koja se asimilirala, koja se izjašnjava kao albanska nacionalna zajednica, govorimo o našim selima u Prizrenskom kraju, ali imamo i u drugim našim krajevima. Tako da tu moramo proraditi malo više, da vratimo tu našu nacionalnu svest. Kao što i moje koleginice rekoše, jako je bitno da budemo akteri u ovom procesu svi, počev od nas političara, medija, nevladinih organizacija, lokalnih samouprava, svih naših imama koji su u islamskoj zajednici, jako su važan faktor po pitanju podizanja svesti o svom nacionalnom identitetu, imaju i obavezu prema svom narodu, zato što predstavljaju taj narod. A danas govoriti o obrazovanju i da li će nam neka država ukinuti obrazovanje ili ne u 21. veku, a znamo svi i univerzalnu deklaraciju i osnovno ljudsko pravo svake individue je da ima pravo na život i obrazovanje onako kako on smatra i niko vam to ne može ugasiti. Hvala vam puno.
Kao što kažete, gospodine Mustafa, destruktivne snage. To stoji. Znači, većinska zajednica, odnosno njihovi predstavnici i neki drugi faktori svakako da žele nas da razjedine. Svakako da oni žele da vide mi ovdje kako se svađamo, da kažu vidite Bošnjaci kako su nesložni. Meni to nije u interes. Ali oni su do sada isključivo odgovorni zašto smo došli u ovakvo stanje. Imali su 20 godina i trebali su narod da pomire. Vidite, sad imamo mi u jednom selu dva brata, između sebe ne razgovaraju zato što pripadaju druge partije. Oni su ti koji su razjedinjeni. Meni je jako žao što se vakat koalicija raspala. Zašto? Pa bolje je bilo dok je bio jedan politički subjekt, sad su nam stvorili samo još jednog političkog oponenta da nam oduzima vremena, ovdje i onako imamo malo vremena. A inače nije tu ništa novo. To su isti politički subjekti, isti ljudi koji su bili jednom, dva put, više puta u parlamentu. Pošto mi je gospodin Ćerim rekao, sad ću da završim, pošto mi je gospodin Ćerim rekao bosanski jezik, nema bosanski jezik. Da se razumemo, trenutno Bošnjaci na Kosovo zvanično ne postoje. To što piše u Ustavu, mi nemamo nikakva prava, apsolutno nemamo nikakva prava. Pa evo imamo svoju situacija, njihova potpredsjednica u opštini Prizren, zajedno sa mojom koleginicom sa leve strane, kada su otvarali mesnu kancelariju u Rečanje, tu je pisalo velikim slovima opština Rečan. Uopšte bosanski jezik se nije poštovalo. U našim sredinama postavljale su tablu iz nacionalnog parka, pa smo ih mi iz naše inicijative skidali te table gdje nije se poštovao zakon. Znači ništa, isto bi malo da ukažem na ovo i za popisano ništa. Reći ću samo kratko, pošto mu kaže gospođa Duda, pa prokišnjava, pa kofe, pa šta ste radili do sada? Pa ne treba vi da nosite pomoć. Država, organi, institucije moraju da budu jake, a ne vi da preduzimate taj posao. Ne radite, završavam. Ja vam se zahvaljujem obzirom na vrijeme koje imamo, vi imate obavezu samo još po pola minute da se obratite vašim biračima. Ajde. Ali gospodin Uzeze, znači ne treba to da se radi. Znaš šta su radili ovi naši predstavnici do sada? Uzeli su sva apsolutno prava koje Bošnjaci imaju i onda kao bolesniku na kašiku. Evo ti kašiku, sirup uzmi, ali moraš da bude za mene. Znate li vi koliko je ucjene? Ovim prilikom pozivam i policiju, pozivam i tužilaštvo. Nudi se novac za izbore, vrši se ucjene ljudi koji rade po njihovim strukturama. Ako ne glasa za naš, bit će žao. Hoćemo slobodu da vratimo narodu, to je bitno. Obzirom na vrijeme koje imamo na raspolaganju, molim vas po pola minute da se obratite vašim biračima. Dakle, poštovani građani Kosova, poštovane Bošnjakinje i poštovani Bošnjaci i poštovani građani svih drugih zajednica, izađite što masovnije na predstojećim izborima 14. februara. Znamo da je pandemija, znamo da ste ljuti što se često ponavljaju izbori, ali pokušajte i ovoga puta da izađete što u masovnijem broju. Pozivam vas da ponovo glasate za koaliciju Vakat, jer je ona jedini garant jedinstva Bošnjaka na Kosovu, jer će to jedinstvo za dvoje poslanika preneti ponovo u Skupštini Kosova i nastavit će sve one dobre projekte i na bosanskom jeziku. Zabranjene su hidrocentrale, i neće na Kosovu nestati ni bošnjaci, ni bosanski jezik. Izvolite vi. Hvala. Ništa, žela bi samo da pozovem ljude da razmišljaju onako kako praktično, da razmišljaju praktično, da izaberu onog političkog subjekta koji manje priča, a više radi, da izaberu onog političkog subjekta koji je bliže njima. Svakako njihova odluka je u njihovim rukama i ja ću to svakako da poštujem, ali apsolutno znam da su imali period da se odluče ko je ovdje kakav i ko je drugačiji. Izvolite. Poštovani građani, ja vas molim da vrlo pažljivo saslušate naše programe i da glasate isključivo po savesti. Pozivam vas da ni po koju cenu ne prodajete svoj glas ni za paket hrane, niti za bilo koji novac. Jer vlast koju ćete birati morat ćete je trpeti dokle god traju mandati ljudi koje ste izabrali. I molim vas najviše još jedno, ne padajte na provokacije i na teorije zavere da naša građanska inicijativa Ujedinjena zajednica ima bilo kakve veze sa bilo kojom listom, pa i sa Srpskom listom. Hvala vam puno. Izvolite. Hvala gospodine Balje, bila mi je čast biti na ovoj debati sa svim mojim kolegama i koleginicima. Eto, poštovani građani, da iskoristim i ja to moje demokratsko pravo kao lider NDS-a. Pozivam vas da 14. februara izađete na ovim izborima, podržite Novu demokratsku stranku, svi znate da ćemo mi biti deo vlade i nemojte vaš glas da dajete drugim partijama smatrajući da bacate taj glas. Znate sami da ćemo mi biti deo buduće vlade. Hvala vam puno. Kasi? Poštovani građani Republike Kosova, od naše inicijative imat ćete samo dobro svi koji živete u Republici Kosova. Vi ste njima više puta dali priliku. Jednom, dva puta, evo i na prošle izbore je bilo
na godinu dana. Kamo sreća da sam imao ja priliku tu godinu dana pa da vidite kako se neke stvari rade. Vi odlučujete. Mi nikada iz naše inicijative nikome nismo rekli glasite za nas. Mi hoćemo potpuno da narod oslobodimo, da slobodno misli, da slobodno odlučuje. Ako narod odlučite da oni budu vaši predstavnici, neka vam je sretno, ali nestanak nam je siguran. Hvala vam svima na učešću. Poštovani gledatelji, vi ste pratili predizbornu kampanju, odnosno debatu bošnjačkih političkih subjekata koji će učestvovati na predstojećim vanrednim parlamentarnim izborima u Republici Kosovo 14. februara 2021. godine. Vi, poštovani građani, iskoristite vaše pravo i izađite na izbore i dajte glas onoj političkoj opciji koja to po vama i zaslužuje. Hvala vam i prijatan vikend.